Setuju beli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ala amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Pintu Dusun Kerajaan II, yang saya hormati aparatur pemerintah desa, ketua RW, ketua RT, yang saya hormati bapak-bapak beserta ibu-ibu, jamaah baritan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah. Yang pertama nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua masih bisa, yaitu dalam rangka kegiatan acara baritan, kita bisa bersodakoh bersama-sama sedusun atau se-RT 17-18. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara kesempatan acara ini, kita akan menyebutkan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua panitia, yang ketiga yaitu acara tahlil doa bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik, kita kembali ke acara pertama. Kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah tadi acara itu tidak ada halangan. Baik, kita meningkat acara yang kedua, yaitu sambutan dari ketua panitia penyelenggara baritan, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Engkos Kosasih. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya isiran di acara sedekah bumi atau baritan ini. Semoga di acara baritan atau sedekah bumi ini dari awal sampai akhir berjalan mulus dan lancar. Alhamdulillah, berkat istilahnya dorongan dari bapak-bapak atau ibu-ibu dari masyarakat Kampung Pintu, khususnya umumnya Desa Cikalong, bisa terselenggaranya istilahnya hajatan bumi ini sehingga dengan kompak. Dan saya selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada para donatur-donatur, baik dari istilahnya luar Cikalong ataupun dalam Cikalong. Kami tanpa kerjasama, tanpa ada kekompakan, tidak bisa akan menyelenggarakan hajatan bumi ini. Untuk itu sekali lagi
kami ucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada masyarakat Kampung Pintu yang begitu kompak dan antusias untuk menyelenggarakan tasyakuran hajatan bumi ini. Semoga amal ibadah bapak-bapak atau atas pemberian rezekinya Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Dan semoga istilahnya dengan diadakan baritan atau sedekah bumi ini bagi para petani yang tadinya hasilnya kurang bagus, lebih bagus lagi. Yang kedua juga para pedagang yang dagangnya kurang laris, insya Allah ke depan dengan diadakan baritan ini supaya lebih laris dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kami atas nama panitia tidak panjang dan lebar, hanya dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memang betul menurut pengamatan kami Ketua, dusun Kampung Pintu ini sebenarnya ke wong ke boral, yakin boral. Jadi mudah-mudahan keboralan dan kekompakan ini bisa dijaga dan bisa dilanjutkan ke depan lebih boral maning ya boleh, supaya lebih meriah. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan, sing wong tukang tani sing tanine bagus, sing dagang ya dagangnya sing laris, hari sing sejene rikama beli disebut bokatan sewet. Tapi mudah-mudahan kabeh sing masing-masing usahane sing pada lancar, sing berkah selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Dilanjut ke acara yang ketiga yaitu biasa nih teranti. Dilanjut acara yang ketiga adalah pembacaan hadroh atau tahlil bersama yang mana akan dipimpin oleh Pak Ustadz Kamsar. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Di cancel kula beli teka, kula beli wuru tekane. Lanjut ya wis. Acara tahlil benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Haji Lili Hermanto, alhamdulillah sudah nampak hadir di hadapan kita. Yang saya hormati Ketua Panitia, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Kampung Pintu, juga dari luar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita untuk memanjatkan puji syukur kemahareban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore niki kula sampeyan sami saged kumpul ngeriung di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan riungan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, warga masyarakat Kampung Pintu khususnya yang hadir di sini. Sebelumnya kami acara ini dimulai terlebih dahulu memaparkan atau memberi penjelasan sedikit tentang masalah baritan. Bokat masih ana sing ragu, bokat ana sing niate durung bener. Ayo pada bener akan dikit. Artinya kula warga masyarakat Kampung Pintu khususnya atanapi sing luar sengaja ketua panitia nganakaken baritan tujuanane mah yaiku bagus. Tujuanane yaiku tasyakuran ning Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa kula kabeh yaiku setelah panen kula kabeh yaiku nganakaken tasyakuran.
syukur ning Gusti Allah Subhanahu wa taala sekalipun panennya kurang memuaskan. Mungkin kieu aja nyalah akan Gusti Allah, tentune kula kabeh kurang syukuran ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah kieu baritan, wasilah sedekah kula kabeh ning kene, Allah Subhanahu wa taala ke depan khususnya yaitu para petani sing diparingi subur mahmur. Amin ya robbal alamin. Uga pedagang-pedagang yaitu sing dilancaraken, sing diakeaken milik rezekine, sing diakeaken batine ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas apapun, usahane apapun, warga masyarakat Kampung Pintu ning kene mudah-mudahan sing diparingi lancar ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Uga mudah-mudahan kanggo kula kabeh khususnya warga masyarakat Kampung Pintu atanapi sing luar dengan anane baritan kieu kula kabeh yaiku sing diparingi sehat wal afiah, sing diparingi milik rezeki sing akeh, sing barokah munggu Allah Subhanahu wa taala. Kanggo salajenge ibu-ibu diniati ning kula kabeh ngeriunge ning kene langka salahe. Beli kudu ning musola, beli kudu ning masjid, tempat mah ning endi bae, sing penting niate kula sing bagus. Artine yaiku nganiatan kula niat sodakoh atanapi tolak bala jadi wong bengen mah ya, tolak bala kanggo kesusahanane kula memohon ning Gusti Allah Subhanahu wa taala sing maune yaiku usahane pada seret, mudah-mudahan dengan anane yaiku sedekah bumi ning kene yaiku sing diparingi lancar ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing tukang dagang, sing kurang payu maune dengan wasilah kieu insyaallah mudah-mudahan yaiku sing dilancaraken dagangnya ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh segalapun aktivitas kula kabeh ning warga masyarakat Kampung Pintu umume nah kekeh mangga sareng-sareng jaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala yaiku kula supaya diparingi lancar kabeh. Putra putri kula sing lagi pada luruh ilmu mudah-mudahan sing didadiaken putra putri sing soleh lan solihah. Amin ya robbal alamin. Mangga salajenge Mbah Buyut Rasna mangga disulet wis dorong. Wis mangga sarang-sarang memohon ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya ahlal qaryah Kampung Pintu. Assalamualaikum ya ahlal qaryah Cikalong. Assalamualaikum ya wong tuane kula kabeh, keruhun-keruhun kula kabeh sing ana ning Kampung Pintu khususnya ning Kampung Cikalong. Atanapi sing luare. Tawasulan ilaikum ya Rasulullah, tawasulan ilaika ya Rasulullah, tawasulan ilaika ya Habiballah,
tawassulan ilaikum ya para awliya Allah Ta'ala. Antum salafun wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ridha ilahi ta'ala wa li maqasidina wa ala kulli niyatin shalihah min hawaijid dunya wal akhirah bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى حضرتي جميع الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا سنة علي كرم الله وجهه وخصوصا إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Khususan ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa matanasala bainahuma ila yaumiddin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا في برها وبحرها من يمين وشمال خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء قطب رباني والعارفين سمعنا سيدنا الشيخ محي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه وإلى حضرتك يا شيخ قرة العين ببربات سمارة شكن بلبات سمارة شيخ مدال معرفة سنيا برمانس سمارة حضرت الشارب دولة الله وإلى حضرت السيدات الكافي سمارة كل سنجان كربان غيرنا سمارة شنان كل سكتي سمارة حضرت سسنا رحمة سوسيبور سمارة سجى برسالي سمارة شيخ عبد المحي بابا سمارة سمارة محمد باقي باقي بسمور سمارة أبي حسن بربات سمارة Habib Ahmad bin Hasan bin Periuk Semarang Harti Habib Bakar bin Muhammad bin Muhammad Sumalawati Samalana Sadun bin Wanati Sumarati 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 Semas Baci Golong dan Sumarati Mamanya wa ila hadrati jami'i ahlal qaryah Cikalong wa susan ila hadrati jami'i wali sanghafi Jawa Muhammadur wa usulihim wa furihim nas'alukum karamah wa salamah wal ijazah wal mauna fi hadzal makan bi karamatihim wa bi maunatihim bi sirrihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati ruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syaikh wa masyayikhina wa amina wa amatina wal muqarrabatina wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan min masyariqil ardi wa magharibiha ususun ahlal qaryah kampung pintu wa ususun ala jami'al qaryah Cikalong
ويلهد جميع يكبرون في هذا الجلامية وأصولهم غفرهم غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وستر عيوبهم وجنة المأوى ومثواهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخصص لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم يا الله يا رسول الله يا سيدي Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani, kula lan masyarakat Kampung Pintu khususnya warga masyarakat Cikalong tasyakuran dumateng Gusti ya Allah. Mudah-mudahan warga masyarakat Kampung Pintu sing diparingi berkah selamat, akeh milik rezekine sing andi adoakeun balaya ini, sing disubur mahmurakeun pertanianane uga sing disuburakeun mahmur yaitu di dalam perdaganganane, urusanane yaitu baik urusan dagang segala dan segerupane mudah-mudahan sing dilancarakan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Bikaromatihim wa bimaunatihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نويت ذكر تقربا إلى الله خرجا من جميع المعاصي والذنوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Punten ning jamaah kabeh amine sing bener ya artine
atine sing sada dipantengaken ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doane kula kabeh diijabah ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karim adhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al wa'asa sawaba ma qarana wa mahalalna wa masabahna wa masalaina wa mastaghfarnahu hadiyatan minana zilatan samilatan irwati habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholihin khususan ila hadrati sultani al-sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati ruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa syaikh wa masyaihina wa liman hakun alaina wa liman asana alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati jami'i ahlal qaryah Kampung Bintu wa khususan jami'i ahlal qaryah Cikalong wa usulihim nas'alukal salamah wal karamah wal izazah wal ma'una fi hadal majlis. Ya Allah, ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, inna natawassalu bika ila rabbika liqadai hajatina liqadai hajatina wa hajatikum min hawaijud dunya wal akhirah. Allahumma di sultanil azim wa di wajhil karim wa bali kalimati tamati wa da'watil mustajabi akilil hasani wal husain min anfusi haqqi ainil qudrati wan nazirin wa ainil insi wal jini wasyayatin wa yaqadul ladzina kafaru la yazkuna min absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun bal huwa qur'anun majid fil lauhim mahfuz al wadudul arsyil majid. Tawil umurana ya Allah, tawil umurana ya Allah, tawil umurana ya Allah, wasuh ajsadana wa nawwir qulubana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa habibhum linnasi ajma'in wa tabadil adawata kullam min bani adam alaihi salam man kana hayya wa haykal qawlu 'anil kafirin wa qul jal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa illa shifauka ya Allah wa la yazizuz zalimina illa khasara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal walimubtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Punten ibu-ibu dodok dikit. Engko panitia Arab dianu dikit ke. Engko panitia Arab ana sing met banyune khusus engko dinekeni supaya ajar rebutan. Mangga panitia nek bocah nom. Sok. Ana sing tengah jin. Ayo. Dul.
Sok panitia anu. Sok ana sing tengah ke heuy. Meneke banyu oper. Punten panitia jaluk piring karo centong ibu-ibu, ibu encu. Jaluk piring karo centong. Awas banyu bukan pada tumplek, bukan pada anu. Sok ayo. Oper-oper. Banyu dikit, mangga digawa. Kopi done segar ya. Sok ayo kus. Nah, biar wangi kayak gue. Sok dianu dikit, mangga. Dipisah yo. Nah, konon ayo. Sok, bro, kono. Waduh, buat ini apa ya dia? Sok mana kah, ayo. Mau pula dingin nih kakak, golok kah? Pakai golok, salah. Jangan. Harus berada mundur.
Dulu aku ya. Dul, aku menang ke